روجاوای ولات جباجار قامشلو صباح و بخیر به تماشاوین هجای سترک تیوی. سلاوین گرم جبو هر چهار پارچه کردستان و جبو همو کسی کن حال ما لبرنامه روجباش کردستان تماشا دکن. ایرو دمیوان مین عزیز و بقیمت دون ویسکارین هجا این روجاوای کردستان الویدری حاضرن. اما ایرو به هفره هنر نویسکاری که ریاویریه کی دور و دریجه هروها استانکین که نویسکار پیره روبرو دمینن به تایبت لروجاوای کردستان جوان ناس بکن و گهدار بکن. ایرو هلبستوان هیجا فیغان هیمو میوانی برنامه آمیه هم خیر هاتن. سلام خیر دار بله هروها چیروک نویس ناریمان عبدی که هنجی خیر هاتن. سلام نبخیری دارم سپاس. بله ما مستناریمان جمع دست پی بکن هنه کی بکرتاسی جیبه بحثا جیان خواب که و نویس چوا کتنا وی جیانی ده. دست پی که دست پاسی هات کن که در فردام از ایرو میوانی و بم و میوانی کردستانی بم دروش باش کردستان ده. از ناریمان باجاری سریکانی مد حیشته و حیشتادات مجیانی من خواندن خال دبستان سریکانی قدان دی حتی از گیام زانگه جچما باجار دیر زوری من وجای عربی خواندیه سال چهارم من درجه بردا پاشم چون آمده جیل اکادمیا وجا زمان اکادمیا جلدت بدرخوین بشی وجا زمان خواندیه کجا سال چون 2012 از وچاقی چون شهر سریکانی یکی دلی همه بریوب چند روزا کی واز چون یعنی ام چون چاقی از 4 سال لورمام تبلی اکادمی بوم وجا زمانی کردی مود لورخوان دست بکار نویس ام هنکی زودتر بو یعنی نویس مسکان بم صفحه 70 80 مرسله هنکی نویس عندن لیو جگرام تنبو کو از درخم تم او ترز دلیم دبو تشکیل نجاو بالدار بود جان دم دست بکامل کردی بود دست بکامل لاتینی بو لی او جگر تنبو کو از درخم اکادمیه ده لآمده وقتا من اکادمی خواند از هین شاگرد اکادمیه بوم که هنکی او هیز ما مستین من دان هوالین در دورم دان او هنکی هیز چی بو از کارم بیم فرمی که راست لور نویس ادیم کار بود درخم و از بیم وای از دنویسینم یعنی افتشتین خیالیم داد بن نویسن و بپینوسیتین خیز کرن بله یعنی اجتماع رفع حفاظ و تدس نویسینا کردی دکر هره بله جبر چه جبر وقت چند کی بود مالا مده باوی میجی و دایکا میجی و سانه کی کرد پرست بود یعنی تای عالی زمان ده تایبت وقت تیپن لاتینی یعنی بلکه نه او کردیان ها وقتی آنا زلالی لی وقت تیپن لاتینی ام صاروک المالبات ام فيري تیپن لاتینی بون بری تیپن عربی یعنی جاره کم چون دبستان رفاهی کی بود ما مستگو کیج وزن ناوی خواب نویسینه دبا کل مالباتی و فيري ناو کریه ناو وردورده مگو ازام ناوی خواب نویسینم دماز درکتم سر تابلو تبه من ب کردی نویسان ناریمان میماسه بو افچیت به انگلیزی نویسینی از قاله عربی دکم یعنی تیپن لاتینی جمع بری عربی بون وک مالباتی بون او پرسکریک نه پرسکریک او مرسلامه مالباتی بون بله ما مستفیقان تجی هنکی بحثا سرپیهاتی از جیانا خواه چوان نویس کت ناوی جیانی ده شخوا فیغانی مود سال 1981 الهیمو جدایک بومه هیمو گندک گریدای باجاری قامشلویه خوندنا خوی سرطایی جمیل ور کریه آنا وین بردوام نکر جبو روشن سیاسی و گود بیشه پشتیوی از مدرسه هاتم دبستانی هاتم سکناندن و از مجبور مام درکتم در ویولات شخوا پشتیوی از وگریام ولات آنا جی شخوا از خوندنا خوی زانیگه ها روش آوا بردوام دکم ده 20 سالی خودش خو مدست بنفساندنا هلبسته کریه دست که تیپ عربی بکارتانی لی بزمان کردی یعنی ری زمانک وقت بیجه مبخود داتانی یعنی جمی پیف کسی نکاری بخونده جبر گو نه او ری زمانا گو آنا بیجن بشی باشور گو کارتینه ری زمانا گو زراوای سورانی تی پرورده کرن پشتی گو درفت چه بو شخوام گش ورگراندن تیپ لاتینی شخوام برهمی میجی سی هنه دیوانک آیکی ناوینا برینه من نماتیشن
بريزبندي هاتي نفساندن و ديوانا دواجي شخوا هلبستن بخشانن هلبستن وجن ويكجي آفي داويجي شخوا براستي او بچوكاني دخونام بو لیستوکن زاروکا او سرودن زاروکا جبو زاروک کرد تایبت مچیکری اف دیوان و زنجی دوار زاروکا ده از تخبتم يعني جو جولو برفرهتر ام سر روش زاروک کرد بسکنم تایبت جالی پرورده ده نهاج شخوا از ما مستمل اکادمیا شهید عقید پرورده دم شخوا سازیا منها جاجی مکار کریه وك برانشي دبستانا جي استيت خبتيمه وبقشتي ابي يعني بله می باش هيك بيك ورن سلبر همي وجي لجبو فيغان هيمو نويسكاري تشتكي تشاوايتي تشواتي شخوا هلبت او جواكا جوبيني فيس ب يام بي ويجبه هلبت برزجريك افايا يعني ام قال لي كرد براستي زماني ما وجايا ما بير دولمنده لي جبر او درفتين جو ام خو بكن وك نتوين در دور اخو مثلا وقت زماني عربي وقت زماني انجليزي او درفت تشينوي جبر جو ام براستي بي دولت مانه ام تم دناف شر وكشتنير درباس بونت كوش برير درباس بونه يعني في قال لي هاني او بهنا خونستان دي جو قارب وجايا خبر هف بك شخو دمي داوود انها انا كارو خبات دبه يعني اج دسبيكا شورشا روجاوا 2011 ورده باش كار تيكرن جاليه زمان وجايا كرديده ودمي بيد وانجام باشتر بين خوياني كرن يعني بيشتي افه بله ما مستناريمان اندي ساورن جموه بنرينا تم مروفت كارش كيرا بيجي اف كس نفيسكار يعني نفيسكار كي بنرينا تم نویسکار کسین بنر او پینو ساوی کانه بریناوی درمان بکه یعنی ام برینی مگشیا هنه ایشا مگشیا هیا یعنی ام طایبت ام آنا شرکی دنه ام شورشا روجاوا نه تنی روجاوا کرد گشت بی اوی دنه نه تنی کردجی همو ملتین جهانی دما کو کاربن ایشا خواه یا جیانا خواه یا هستین خواه او تشتين ميجي ده دربازنيا شرو بچونك دميجي مروفا همو دهيا او همو تشتين كو دميجي ده درباز بد خيال نيگاش مروف ده درباز بد جيانا مروف ده درباز به برو كان به بينو سخوا خيز بك چجوراين وجاي به چيروك به رومان به هلبست به دما مرا كان بقربه به بينوسي خيز بك بوی پینوسی بده ناسین به تیپ هر تیپه که چیروکه کی بیجی هر تیپه که ایشه کی بیجی و چه او دبنی ویسکار یعنی دنری نامده بر امی شوکار خیالین خو ایشه خو جیان خو پیش روز خو دما چوا دبینن به تابلوی که خیز دکن امجی کام بین تابلوی ما افرتوکی منه تابلوی ما افر همی منه یعنی پینوسا ما چکامه پینوسا ما کم زیده داویده افد دبنی ویسکار دنری نامده بله حیان هات البته بگومان تا گلک نویس خوندنه گلک نویسکاران تا خوندیه بر همه کجا نویسکاری هری زده باندور تکریه د جهانی د جهیا تایبت کردی جهیا از جورج اورویل گلکی جور دخوینم که فامیل نویسی ورد دهاتن اشخوا از بچوک بو من جورج اورویل رخواند رومانوی من از نگیام جه فهم نکر از چون خویه اوه گفت بحثایت که او نویسکار اوروپی رمان تایبت رومان 1849 ناوی رومانه گلکی فلسفی بو گل نه بو نه فلسفی سیاسی بو او بو پر میجیم نکشان اجی بچوک بوم مپرتو قدان رومان ام قدان لی از بر نکتم سال در باسو سال گذشت چم زنگه مدیس خواند دبالا مدما چما او پرتوک از بر نکتم یعنی از چم زنگه مدیس خواند تگیشتم و تنگیشتم کیم زدانی لی پشتی شورش روجاوام خواند
tam تگیشتم یعنی tam تگیشتم او نویسکار خوازه چی تید بیجه ناوروکای چو کارنه کی بحثا اینا بک ناوروکای سر هنکی سر دستهلاداری بود چاوک و اف دستهلاداری هانی مروف دخن قالبه کی ایدیج حیا سیا خو بترسه حیا او دستهلاداری دارجی ایدی مروف دوی قالبی ده دمینه یعنی بگشتی سر دستهلاداری بود و ظلم حاکم ابو تشکی و صابو برانی یعنی بلکه کم زیاده که من شورش روش آواد از بهتر تگیشتم که افرومان چید که گلک نویس کردن هنی مثلا وقت شورشگری مثلا مکسیم قور کی پرواندور المکریه پر از دیویژم که ام شورش آخه بنویسین گرگ ام سر یاوی هرن جبر شورش روسیا دریاوی رجمره هات گرگ ام جی شورش روش آوا دریا پینوس ایرا درخن دربه شخواد ریان شرده در باس بویا سینور در باس کرنه سینور ما باور ندکرجی در باس کریه دریا شرده لدریا پینوسی را گرگ دی ام در باس کن و امارن سر کردیج یعنی از شبیه وجه می کلاسیک همو وجه می کلاسیک نه بسمانی موان گلکی باندور میکریه پرانیجی فقط تیران از هر دخوازم لیوت گرم ل امی نوجن وکی رومان ویس وکی چیروک نویس حسن ایمتی محمود باقسی حلیم یوسف از وانا دخوینم و باندور جی دبم وک هلبزمان احمد حسینی و ریناس جیان وانا باندور الجیان آمد کن یعنی باندور النویس آمد کن بله ما مستفیقان هنا کی بحثا برهم خوایا کی بکن ام تماشا بکن ناس بکن دیوان امنیا یکی ناوینا برینه من نماتیشن ام پیش کار بحثا اینا بکن ابي كم برهماته شو بديوان امجي لبستو دولاتا مرجريايه هر هلبستك جي الولاتك من نيسان دي بيجن يعني هلبست امجي يوك مريوي بو هلبست ام ديوانا يكيش خلق بريبازكي ريزبند هاتي نيسان دين يوك بعربي بي قافيه و اف دیوانه من یکی براستی از هستی میگشت هندری دنه شخو ایشا جواکا خواستی دیار دکم ایشا ولاتکی ایشا مروفکی گوبه ولات مای گوتم چاوی الازادیت گره یعنی براستی گلک مجارتی دنه شخو دیوانه من یکی اوه زمان کردیه راست زمانی کردیم کارن هلبست کی جی هلبست کی جی بخینا او کن جکستیما جیشا تأشخوا بار کرم بدنگ و باور کرم جعشق و اوین صار کرم مانا ازم اجبو تمر او کن جکستیما بیار خارو كلمبو أو بهار ما تم لسيداء ما زرار ليخا لبجنا من بذر بريات أبو مجمو سلاف ما تشكدي بو أو خناف إيرو لمن حشك بو هناف كاني بهار أو بو تبر أزبم أبين داري رسن إيرو أزم بمافو كن ويشبك أفبلا ربن کی هات و خل من پایکر پرسا جیانج من دکن جرگو هناوان کل دکن روندک نماروشل دکن بداوی نبو او کینو گر اولو پرستگه طبزین زانستو نخشه درزین هستم دخوینیت گوزین ما که دلم پرورده کر بریاوان من ناویتا گوت وانا تبر ابدل بزوت نيري بهستان دانجود كيما لمن خزانه كر ما كي بهستا من كري داغو برينك فكري بخنبرك بوم اسكري بخاران ربي وانا مكر راستي چما بيواتيه پوري سپيج ايشاتيه ما كا ولاتي كي هي جانا مخار او با اسر هاتم براشتن بصدم هجا نمانه چاخودم داره نما پرسکر لچم شاخ گومر کیرا وکر اوقاس جیان که ناسکری هستو ویان
زندی نمان خوین و گیان دل پاکیا من دار بکر دریا چما پیلان دده هیویجی خسترونی بده با آویر خزیا برنده شیرت لکی ما من نکر لاورجی اشکنجه دبن ما گل جآوی قد دبن دیلو برینداران نبن شینه بری دل پار بکر ایگو جیانی ناس نکه ماوی چلو هستان بکه لفیغان تنی لومان دکه راستی اوه ما من چکر لفیغان تنی لومان دکه راستی اوه ما من چکر بله دست خوش ایشو که سرک دید هیا نکی تکار بحث هلبستی تلکن ویسیه براستیش خواه ام تایبتی الهلبستا کردی بنرن ده هندر ایویدش خواه پرانی ایش و آزاریه يعني قال لك يا ملتك قوتم دناف اشكنجيه دي دناف كوشبريه دي بولات مايه بناف مايه بناسنما مايه هلبت وجيانا فيجلي تم دي ايشي ده تم دا ازاري ده بجبر فيجي ام بالا خو بدن هلبست كردي بگشتي تم او خالا شينداريه تد رولك جرينج دليزه يعني ام احمدي خانه بگرن حتى قوم بگيجن سيداي تيريش او هلبست دمامي ايرو براستي برانيه وا يعني تم بانگا يكيتيه تم بانگا چما ام بي ولات مانه چما ام بي زمان مانه چما ام بي ناسنما مانه شو وايا داخوازه حر هلبستوانكيه يا حر وجوانكيه وبراستي افجي ما قلت شو احمدي خاني جرا اول قلت انه كرت چمان ابنيك شخو جگر خوینجی دبیجه هگر نبینیک و نه هرم یک بیک شخو اجید هلبستی خود شخو گلکی السر یکیتی از گلکی خبتیم چما گلی کرد مثلا نابیک يعني برسگری که هندرین گرک مرو به هل پشت خو اما دروشک ایرو ده اما گلی کرد چما ام بی ولات مانه گرک السر في خالی ام بی سکناندن و پرانی يعني هلبست حر هلبست كل سر تشتكي تاني بشي افيني هي بشي جواكي هي بشي نبيجن شينداريه هي يعني قال لك جوريه هنا بله زحمتين قلت تشاب كرنا برهما خيايا كده كشاندن شون شخوا بري ديوانامه آيكي وبري شورش سردما جو دولة الفربو ام وقت جوانا شخوا بيري خستن يعني ام جوان بون هاتن جم هفدو ام نه خورت بون و بينج هوالي جنبون ما هول تاغو ام برتوكا كي ديوانه كي تشيكن ديواني اف هلبستي كرت و ام چاب بكن شخوا ام چاب خانه قام شلوكي شيغريان كسيج مر چاب نكر مشان نما بري شورش 2008 بو 2007 دوان دراده بو بشتيونا شخوا مشان شامي براستي شخوا شامي او جرد بيجن وزارة الثقافة بنبيتشية دولتي ديت جو كردية نفجران وكيده ما وقت بيجي قشاغ ما شابكر ما قشاغ شابكر وما الشاغرتي دبستان زانيقاها جي ما بلافكر يعني ما تخست ام وجهه كردي هلبستا كردي تشتك رنگ كردي تيدا من بلاب كناب خندواني مي كرد براستي يعني ضغط المذكرن نتشتنقو ام يكجار وجهه كرديه هلبستا كردي ام درخن جبر فيجي هولداني ما بيتر دبون يعني تجاري جافي ما ندشكست وتمي ام دهولداني دبون بو ام وجهه كردي يا هلبستا كردي جي بيجين استكي جلو بيتر يعني جو قال ما بخوا بيتر ناس بك وجهه اخو بله ايرو زحمتي هيدي تين درباس كرنجي براستي تنزح درباس دبن لي هنا جي او استا جو وجهه كردي و برتوكي كردي برهمي كردي بين برهف كرون شاب كرن او جهين ام نقيانو ياستي يعني مثلا حرصال القام شلو وك معرضك برتوكا بدبه او برتوك جي برتوكي كردي وعربي تين شاب كرن لو
لویجی تی پیشاندان کردن دورده امبالا خوب نه دی پرتوکی کردی گلکی کیمن یعنی پرانی و پرتوک عربی نه یعنی تبلیغو دیروکا کردی دبیجه یا ویجه یا بیجن بحثا ویجه یا دیروکا ویجه یا کردی که لیب زمانی عربی هاتی نفساندن اغلبی وا بخوا الجور نرينا من شو افجي رخنيه جرك بيتر اجبر جو زماني عربي 25 دولت لسر كار دكن وزماني عربي البيشه جرك جريجي بتايبتي لسر زماني كردي بيسكناندن وبرهم كردي جولو بيتر لسر بيسكناندن يعني اهتمامك بيتر جولو هاجر اهتمامك جولو بيتر تنا ببراستي جهه مخابنيه يعني و زمانی خو نکارن بگین واسطه گوجولو بیتر ام تخواصم. بله. سپاس ما مستفیقان ما استناریمان تجی هنگی بحثا بر همه خواب که ام بر همه تناصف کن اکنی بسکار. از دسته که بری بحثا بر همه بکم از دویجم دیمگی از مروه کی شانسی مهیا کو دما نویسی خواب بریار داز نویسا درخم دی شورش دست بکر بود شورش دست بکر او زحمتیش بود چاپید بیجه بلکیم او قاسی ندید یعنی راست نک پرسکری که می چاپی هنم کان داوی قال بکن لیم او ایشیم کو از بشینم ور من ندید بری از قلبی برهمی بکم برهم منی یکمین نوک برهم یعنی وک ناوی من یکمین د پرتوکا کی درکت پرتوکا کی چیروکا بو هف پار بون سه چیروکیم تیده بو او جی 10,070 چا بود پیشنگاه پرتوکا ده و چاق من شاکر او جاره کی وکی پرتوکا کی ناوی من تی او گرم 10,000 وک برهما یکی بود اره بله 10,018 ده اف پرتوک خونین بیش احوالی قسم ناورو کائنات کار بحث ناورو خونین بیش او هوال دیروک عموده دیروک عموده هوالک شهید کتیه گلک هوالکی ایش دجیانا خود دیتیه گلک برخدانی کریه گلکی هشمندی کی زلال هشمندی کی زانبون تف دگریا استا زانبونی استا کل دو خونین خود کت گلکی ایش بو شخواد هن دنگی ویگیان ما هم نویسین دستی ویگیان ما هن هوالین و روز نویسین و تشنی سادم پشتی نخواشی تدی نخواش کت داویه تشنی بچوک گیان ما یعنی گور تشنی گیان ما مدگو پرتوکا کوسا درناک هوا راستی دم که از هوالک خو بوتان مامسا بوتان هوشی ام سر خبتین ما خواست ام خونین و بجیبینن اجبر کو روزه که دخواست جیانا و درکه ایشین و دیتی درکه و برخدانی و کری درکه او دخواست و بخوابو مجی مخواستم خونی نو بجی بینن ام وی برهمی درخن. دستی وسام. مرسلا ناوی ویجی کمچما کر خونین بیش او جبرش بو بس کو هر از دبستانه بس کو بخوینه گلک ایش دیتی یعنی پرانیا پرتوکی داد پرانیا نویسای خودجی قال خودکه چوا کو چویا دزی خواندیه چوا آستانگی دیتیه چوا دبستانی و قبول نکریه چوا داوی مالبات آلیکاری کریه یا برای یعنی هر یکی هر مروفه که دجیانا ویده و فیری تیپه که کریه جاره کو دو سه قالوان کریه او قاسی خواندن جیره گرنگ بو بروی یکی ماجی گرنگی دا اف خوناوی و ماجی نفسان خونین بیش. ولی دستی وسام. برهمک هیجای براستی. هناك برهما ويا بربروج ناس لكن باورم اي سال در كتبو بله هذا اي شوي جران بربروج سر شر سريكانيه يكمين دانيه بربروج بريندارين بربروجي ودچن از شرك سريكانيه يكمين دازنال سريكانيه بوم دماز وگريام حرمالك دم بريندارك دديت حرمالك دم ايشك دديت شخوات تميم خاص وجدار دديت كچما از دو شريده نلفربوم چما منجي نكر منجي شر نكر منجي نپاراست منجي من گلكي پرسش خو دكرن من خاص وجدار جديد دبيت شتيده رابو من خاص از هنكي ما في باجاري في زاروكي بدموان از اجيبين باز كچكافي باجاري ما من شر نكر ما هناك من تشكي بتشكر مخواست از بیرانی نوان بنویسینم تایبت جوان سرکانیه
کو جاره کی شکل سریکانی را کرن جبر شری بری شری سریکانی یعنی تشر الباجرین روجاوا نقوی بو زاروکین ما جوانین ما فری شر نبوون فری روجه کی چکی را کنو شر بکن قد صد میجیوان ده تنبو کسین کو جاره کی سریکانی چک را کرن جاره کی سریکانی شر کرن و سریکانی جی خویاج پارچه بدن آخو اره شو جاره سریکانی جی بریندار بون بریندارین گرانین پرانیاوان گازینه وشخوا درياوان را مروج ديت يعني أورا شاب بنيا برتقال حياة قابة بجي از تفهف بفكريم يعني أورا شايا بني تخواستن بلا بكن لدرياوان را أمبر وروجي چون ليوان قرباني دا أو قرباني جي لا شيواني تخواست از ريب نسينا براستی بر همین پر بنرخ و هیجانه یعنی نویسکار تکاره بریا نویسا خواه بریا پرتوکی خواه ایشا گلکی بیجه یعنی گلک تشتین گرینگ دیروکه که تکاره نمر بکه بریا نویسا خواه ده برنامه خواه ده حوالی ما وقت دوسیا که درباره وشانخانه شلیر ده آماده کرنه درباره کار و خبات اینا هم به هفره لی تماشا بکنه دیسا وگرن برنامه بله تماشاوین هیجا ام به هفره لدوسیا دانستینا و شانخانه شلیر تماشا بکن دیسا وگرن جمعی وین خواه جبو پارستن و بردوامیا چند زمان هبون و دیروکا کردی ارکا هری گران دکوه سر ملی روشنبیر و نویسکاران. ین کو بریا نویسو لیکولین خواه چاندا خواه دگینن همو جواکه. لیا هری گرینگ آمور و رباز بلافکریه پر بباندوره. چاپخانه دبر ریا هری باش جبو بلافکرنا برهمان. لباجار قامشلو چاپخانه اشلیر به درفتین خوین کم گلک جبر همه نویسکار و روشنبیران را بویا برسوا بلافکرنه. چاپخانه اشلیر ده حزیران ده 1017 ده هات آوا کرن. ناوی بناوی چیچکا شلیر یا کو تکانه لکردستان شیند به. او جی دیار دبه بگریدانا چاند و خزایا کردی و. هرچقاز جدمین در بازبوی پرتوکین لسر دیروک و چاندا کردی هاتنه چاپ کرنجی هر تم دزمان عربی ده سینوردار مانه. لدرو جامعه ایرو ده بشورشا روژ آواره گاوین مزن جبو پیشکتن زمان هاتن آویتن. چاپخانه شلیر بویر ریک لپیشیا وکرنا چاندا خواندنا پرتوکین کردی لباکور و روشلات سوری. حتی انها به هزاران پرتوک هاتنه چاپ کرن. هینا چاپخانه اشلیر به همو هیزا خواه بلاف کرنا بر همین ویجهی نویسکی دخبته و دوام دکه. بله ما مستفیقان کام بر همه ویا دیم ناس بکن؟ شخوا افجي ديوانا مني دوايه وينيه مني شوطي افجي هلبسته هلبستي بخشانه بله منو جنه شخوا اف ديوانا من دوايه موجود بيجن ب ربازكي نوجن مني بيساندي شخوا يجي قافيه جدا دبه او جي چند سالا از پیو مام حیاگو منی بيسانديه براستي ناوی جیش خو خویایه وینه یمنی شوطی تتکاره هنک او جی بخوی نامرن که بخشانه کی مثلا الفر لسر قبایی جی دبی تزانی به چما وینه یمن شوطی تو نزانی به چما وینه یمن شوطی و آریا هلبست من خلکیش چاوی خوره کرن کلک طاری هر گو دگرین لسر روان دبم خیزک لی تو کس نکارتی پی من بخوینه زنارین طول آوازا من دگریا دناف شینداریا جیانه ده و از لدرمان خود دگریام دما بیرانین دناف دومانا چخاره ده دشوطین مجان کان دروندکی من ده نچینه و بیدنگیا هلوستا من جنوب را نپشکوین جدمک دور خلکش باجار من کوچبر بونه و ازمانک بیهی ستیر کان جی دفج من بردان بی برسف تو دناف چیای پنابران ده زنارینک زوابو لکیلکا دل پاکیا هسته من تدفع پینوسا من گیره دا و من
دنی دی هاوینه د زیپکن شینداری باران از نسر کشی خون و لیلانان بوم لیدما تبرفا خواه لسر و پلا من کوم کرد از بوم کلیل که د گلستانا تنی بدنگ ده جداهیات ناورا هلبست و بخشانی ده چیه؟ شو ما هلبستين كردي شو دجوري هنا يعني بخشان و ريزبنت هي شو هلبستي كلاسيك برانيه وانا ريبازي كي ريزبندي هاتي نفساندن قافيه يعني اما اب ريبازي دش خو ريبازي كي نويه يعني استصاله داوي برد شو دس بيكرنا د ربازی کلاسیک دیش خو وکوی جوانی کلاسیکی داویش خو سیدای تیرستی ناس کردن جناب وجه کردی ده اما د دما ایرو د پرانی و جوانی ما یعنی به پرانی ربازی هلبستا نوجن ا بخشان کارتینه چند سالی دست پیکریه ادبیات آنوژن ام بیجن اش خو قفقازی اش خو دست پیکریه یعنی د 100 سال داویده عربی شمو بگیر جاسمه جلیل اردیخان جلیل يعني قفقازيا كرتين قفقازيا شخو دماغو فكري ماركس لور بلا دبه درفت شي دبه دبستاني كردي بزماني كردي لور بدبن او ربازي بخشان شخو لور دست بيدكه و بيشتي ويش خو درباسي بشيدي روش افاد به كردستاني دبه بله بله ما استمراریم امورن جمعه تجي مثلا تقول بحثا چند لهنگا كريه دبي برتوكا خود بحثا لهنگا كيجوان لهنگا بكجمره جخوا اف سر شر يكمين بو سريكانيه گلک کسان گلک برینداران پرسیلی تمی چیروک جداد به هن کس هنه دهاتن بیاین مخابن هن کس هنه گورج مرد هات گوتن گلکی برخدانیه کی به هم پاکرنه گلکی شروانین خورت بونه گلکی او بونه لیج بر برینین خوا بیرانی نوان نمایه نکارن بیجن میجیم خواست تنیش دویوان بچه خواهی در دور وانجمر بیجه از نکار بم مافیوان بدم وان خواست دویوان ده کلی آوان جیان کریه دور آوان نکاره ببینه جبر وی که هم کس هنه من نکار بوان در باز کرده ده همو بیرانی ندوردم نویسان دیه هر کسی گوتیه شخوا هر کس وی که زانه جید شرم پیشیده حتی جمد هات وکی ملت سرکانی وکی ملت کرد وکی کسی سیاست نداری وربکی ده دخواستن که او شر نقومه شر در نکوه هولی ملت وی شری نبینن ملت پریشان نبین تمیل هفدیتن بکومید چطارت کرن که داعش نافرن لی او یک مرسله تمیل هفدیتن به هفدور دکرن بلکی شر نبه بلکی به خون اف پرسکریک چاره سر ببه لی مخابن دماکو هر کس هر یکی جوان هر شروان یکی جوان دماکو قال خود که یا بجمره بیرانی خود بیجه دست بی که بیجه بی لدما که عبد خلیل بخیانتی کشتن ما گوتی دی اف باجار نبخونی به نایستاندن یعنی دست بی که وی شری همو که دی مناس کرد که سروک مجلسی عبد خلیل سروک مجلسی سریکانی عبد خلیل به خیانتی نبد شر دجی او کشتن و چاقی دی هر کسی ناس کرد او شر يعني تشارج بي شرط نيا وافاجر نبخوني به نايستاندن دبروي ده من دسبي كده بس نجي وصاب كرطاسي من نا كرطاسي تاني بهافوكا كي من تشقى هول ده عبد خليل بدم ناسين وان ضد جمع بيتر دا ناسين وانا وكر دسبي كده بس من ديفيسان دي انه عبد خليل بخوينا اخوه قولين في باجاري افضلان حتى انها ام ببهناوي بهنا وان گلان جیان دکن بهنا وان گلان جیان دکن چیروگا گدن بری دمکی بری دقاقی موسفیقان تشتا گو اف شورش بهنی نادمه کو ام وکاری ویجایی بکن از خودم ناسین هر کس من ناست که چیروگ نویست اما چما حنا پرتوکی منی چیروگ تننه جبر هر اف شر تشکی دنی دبرمه یعنی متگو تمام
کم زیدم هنکی جباجار خورم هنکی شورش خورم من تشتک او کر از دی چیلو که خواب بدم برهف ل دیسا سرکانی شرچی بو دیسا او بو جیدا دینامیکیان دمیجیم در بربروش دو گرد درکبه پرسیاره کی جیدا ام خدا وی اویم گو تمام بربروش دو گرد درکبه لی هنجوان لهنگانان ها شهید کتنه يعني از یک قال سيفو برازي بكم شخوا او خالي منه لهنجيك بهم باكريه دشريه كده جي تشلو حيش ساعتا واندابو دوان تشلو حيش ساعتا دا شهيد اعلان كرن وقوتن شهيد كاتيه ببوره قوتن كاتيه دستي شتا قو شهيد كاتيه ليو باشي بشي تشلو حيش ساعتا صاغ وگريا لنيف انسان وگريا يعني چند زیاده بریندار بو دیسا خورد کرد دیسا گریا يعني او 48 ساعتان چاوا در باس کریه چاوا کلی کلی بدنگی خو يعني ها دنگی گدارید که منها شهید کتیا لما هین دنگی ویلبان منه من دیسان دیم کیا وی پرتوکی لی بربروش دو دازی وک شهید و بیر بینم لور برینداره از بربروش دو دازی وک شهید و بیر بینم مخام يعني دست تساو قلت أفكيلين راستي بنرخ تنمر كرنا في برهما خده توكني بيسكارك يجن رولو مسيونا جني دويجيا كردي ده چاواد بين چاواد نرخينه هناكي ام وكي جن ام هين جرب ما جرجه از خدا دست فيه بكم هين جرب ما جرجه هين بيوستيا ما بخرطبونا هف يعني ام وكي جن هف دو خرط بكن بيوستيا ما بيتشتي هيا رولا يتنا ينا هيا يعني دباكو الذهب برهمين وكي سرفي شورشيبه رومان به چيروك به نسر شورشيبه جي ده پرتوک دن در کهون یک پرتوک آجنی در کهون از وی پرتوکانی قدر دگرم بیتر جبر چه جبر کو چقا هولدان چقا زحمتی چقا ایش چقا شروع پفچون هندری خود کریه پاش شروع پفچون در دور خور کریه پاش شروع پفچون به پینوسا خور کریه کو حتی اف برهم آنیه بردستی ما از وی چقی قدری دم او پرتوکا ویجنه ویجنا نویسکار ویجنا ویجوان بیتری هم بری امنا بنیازه ده پرتوک دن کو در کهون یعنی گاونا آویتنه گاونا ترسوکی نه هنکی گاونا فدیوکی نه هنکی لی گاو آویتنه تشتیجمر باشن او گاو آویتنه ام وکی جن پشت بدن هفدو ام هفدو خورد بکن ام هفدو بلند بکن او گاوی ما بیتر بفن خورد تر بفن و بواتا تر بفن بله ام جدوی هیوی دم راستی دما جن دنویسه جی تشتین خوشک دا آفرینه خلقینه ولی ما استفیغان ام برهما ویا سیم باورم جبو زارو کانو در خستیه ام ویجی ناصف کن راست شخوا افجی دیوان همین سیایه تایبتی جبو زارو کام چکریه تحت و پلوی نابینا لیستو که زارو کانه چی یعنی تحت و پلو؟ تحت و پلو افنابه لیستو که کردی کبنه زارو کپید لیست دارن دار کرد و یک دریجه شخوا وینه خویایه و زلام اختیار جی شخوا لیستو که دناره نوتینی بیرا خوا تمام لیستو خویه شخوا چند دا کردی ده لیستو که آنها ناف زارو کانه مایی شخوا زارو که ما شخوا آنها دوی دیوانی دو که رخنه میکریه زارو که ما لیستو که واقعش بونی چک و واقعش بونه سلاح و نابه چکاگ شاناز دکن اما لیستو که می کردی هیدی نمانه شخوا وقت مجارک فکراک دای خویانی گرک ام زارو که خوا وافری چند دواب کن وافری لیستو که واب کن جبرگو اف لیستو که هیدی بر بتنبون افدرن و براستی جی زارو که مگی چند خوا ون داب کن هلبت و هر تشتی دون داب کن جالی کی دیجی زارو که ما للتلفزيون او للتيفي زماني عربي دنر مثلا او تلفزيون كي يجرد بيجن طيور الجنه بالتايبات زارو كي كرد قال لك بيباندور دبن يعني قال لك زارو قاعد بينم جو زماني عربيه فصحى بفر تشتغلن افجي باندورك ام نابج انه زماني عربي ام برافير نبنا ليه اما دسبيكي دبي زاروک زمانی خو فیر ببین لیستو که خو چند خو ناز بکن
و پشتره فێری زمانێ دبن شخوا لەسەر وێژەیە زارۆکە بڕاستی جihê gilî û gazinaye û cihê rexneyê yanî li ser wêjeya zarokê Kurdî xebat nabe xebat nayê kirin ji ber vê jî ez ana gelek hewldanê xwe dikim ev dîwana hanî sirûdê zaroka me hem kirin stiran jî û demê bê de ji xwe klîpekê me jî ji zarokar çêkin çi xesî em bixwazin got em hewldan bidin got di demê bê de سرودê Kurdî, lîstokê Kurdî li ser TVya bêtir belav bibin. Yanî qenata a zaroka heye ama Zarok TV lê gerek şûlo berfirehtir. Meselen ana em rojava bigerin kîl ser wêjeya zaroka xebitiye. Em bêjin çend wêjevanê me hene. Meselen pirtûkek wêjevanê nemir, helbistvanê nemir Ferhatê Eçmo heye. و پرتوک دی پرتوک جی ای ماموسته کنی رجی هنه لی اف گلکی هندکی یعنی گرک ویژه زاروکا جوی اولو بیتر و برفرهتر گرک استران جوار بین چیکرین کلیپاز جوار بین چیکرین گرک پرتوک بین چیکرین لدبستان زاروکا بلا بین یعنی زاروکی مگیش سرودی عربی بیجن لدبستانا باندوراست زمانê din li ser me gelekî heye em ê çilo xweş vê çandê rêzgar bikin û çanda Kurdî bidin va zaroka. ev helbestê te nivîsan dibin stran jî. Rast me ji xwe me kirine stran. Ana me li stûdyo jî heşt stran secilandine û yek jê ji xwe me bikin vîdeoklîp di demê bê de li ser TVya jî gerek derkeve. Bi rastî tiştê wilo ji xwe gelekî giringin. Kariyekê jwana zûna xwe. Mesela تحتو بلو شخاف مكيسران تحتو بلو ليستوكا نه هلبستو چيروكا ليستوكا زاروكايا وكهلينا چوكايا كفرا دينن برهف دو ميدس بيكن ليسكك نو يكدد دوس السي و چار ديسا خشبو أفبو هار تحتو بلو جارك دن داري مزن داري كن دستاوكن كازاروك طاري نما بويا روك خوش از جينا زاروك تي تحتو بلو كيماتي هردم لستوكي چيكن بير آنيني مبريكن امن چوكي سردارا وك پروان بوهارا داخوازا ما سربستي كيگو جينا بندستي ام راكن دنگي خوا هردم بينن بيرا خوا ما في زاروكا بينن دلكي وانا نشكينن بزاروكان چينابه تحتو پلو وشابه ام فرشتن جينينه وك آوازي آوينه گنده ما بسينوره رنگ بوهشتا جوره آلا سبي آلا ما كاكن نزاروكين ما چاوا او دلته هشتن کنی لیواته کشتن بیجی لیسکامه روناهی دا جینامه دست تسامه براستی کم کس بیرا زاروک آدم یعنی تشتکیش به وان بنویسن نه تن یعنی وک ستران هم ناوروک آیناجی وک پیامه که تشتکی یعنی بكم نها دوی روشه ده گلکی گرنگه ام سر روشا زاروکی مبسکنن جبهی یعنی او تشتن کو ما مستفیقان گویی از بردوام ناکم او پرسگریکن از بردوام ناکم نابیجم لی تشن دنیا جهانی یعنی ویش افشاریهانی باندور لدرونیا زاروکی مکریه ام کام وان لیستوکانا لیستوکک می کفن لیستوکک می کفنار یعنی چند دامه ام وان دوری و درونیا خن لیانا هن تشتهنا کو دبی درونیا زاروکی مخرب بویا جبو وی شریوان کام چون تلفونه کم جیر بینن او تلفون او شو ام شاشتی چاره سر دکن متخواست بیزی درکم تشکید نجی یعنی وای پینوسی مهنش بو زاروک اب خبتن شیوکاری مهنه کسی می خیز دکن هنه کوسا وان پینوسی هانی به رنگین خوی خوشک و رنگ خوی چلنگ و تدارتر بکن و چاپخانه مجی هنه یعنی تنه چی پیوسته ام وان بینن بر هفدو
پشتگیریه که جبوان پشتگیریه گرگه یعنی پیشنگاه پرتوکا سالا چونی جواب پیشنیاره که مکرمه گوبرا ماسک تایبت جبو زاروکا هبه یعنی بچیروکن زاروکا هلبستن زاروکا مخابن او نبو ام هول ددن دخوازن که ای سال تشکی و سابه جبر زاروکی مسبیرا بن ویجما بخوازن ویتشتی جماعتی خواستن و امجی گرگ سرگوی خورد نکن پر گرنگم سر وجه زاروکا بخفتن یعنی بله امجی دوی هیویه دن قدامك ناس براستی جی السر بیم جارور سکناندن مجاری کی گرینگ براستی مگود جبو زاروکا جی ما استناری من ها گلک برهمتین و شاندن دما برهمکتی و شاندن دبه مال هر کسیه دینه مال نویسکاره یعنی هر کس کاره نرینه خال سر بیجه رخنه خال سر بیجه اف چند رخنه گریه دناو نویسکار روشن بیرین کرد قاستی قبول کردن تا چرا ده و حتى قصدك ام قالك دالي رخنه د قلسن رخنه جمع تناجي كان كسن صاب بنافن او جبراني نويسن عربي رخنه دكن يعني كان رخنه قري مثلا فرهنا برتوكين عربي رخنه دكن جبر او رخني عربي نويسن عربي جي رخنه دكن اما كردي من يعني قالك جمع قلسد في آلي ده تبليك تناجي ام قبول جناكن يعني صار چند پرتوک ده 2019 ده نه سال 2019 ده چند پرتوکن کردی درکت مرو هجمارا بیجه احصائیات بیجه کو اوقاس پرتوکن کردی درکت کا یک جه خواندنک ده پرتوکی ده فلان پرتوکی سال چابو رخنگره گوی پرتوکی را که بخوینه دراست بکه او بکه من پرتوک کردی را ندیتیه طيبت امي روج آوا يعني بري دروجا من گوتارك خواند كوفارا شرمولا ده هناكي بسفيكي هاتو بنفساندن اللي اوجي سر رومانك نل روجافايا يكا روجافا نفساندي اللي سر رومانك نل روجافا تشابويا بختيار علي يعني بختيار علي رومان بيسكي تيرو تجايت رومانوي افجلكي بالكيشا ومروف دكشيناجي لی ناتن ها سر گوتره کی رخنهیت بنی ویسینی و پرتوکن تای ای روز آوا نها پیوستی آن بوی رخنه های یعنی آلی رخنه گریه دهنه کی با ما قلسه ان هولادن پیش خیننجی ام نکی مانیه که ماسیا مهموه ام همو کسی که خود دوی قاعده دیویدن که ماسیا مهموه يعني از كارم ازو موصفي غندما باخذن سر برتوكا حوالك خويدن ام بيجن وسايا 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 وفر باش بو فرنا باش بو فر او بو توكي بكم نيفيس وجيكي بوا شينم يا بدم وين نيفيس كاري بخوشي ام سكنه جبر ما هنا افشانت قبول نكريا نافخدا يعني جرجم قافكي برفيجي بافيجن وخرجي قبول بكن وجهنبري خرجي قبول بكن از ميناك بدم انا اندامي كوميتا وجمع ام کومیتا ویجا سر نرخاندنا پرتوکات سکنه چاپ کردن پرتوک بری چاپ به کومیتا می عربی جه هیا کردی جه هیا از یک کومیتا کردی دمه ام پرتوکا دخوینن دنرخینن ام راپوری وانجی نویسینن او راپور بخود با گوتاره کی رخنگری یعنی ل روزا کی یک جمع انداما ام نا فکرن ام وان راپورانا نه راپور پرتوک پشتی چابو دیسه لی بنرن نرینه کی دراسا کی تشکی سر بوشینن قط ام ميجي مازوزو افيتشيناك شيناج برهن او چاند جمع داناتيا چاند ما مستفيقان تشاول في مجارد نار يعني جرك رخنگريا ويجي رخنيا ويجي روجاواي كردستان چا براستيش خو جالي رخنه دش خو رخنه تشتكي حري جرينجه يعني انا دما اف برهم تي چاپ کرن تي وشان ام جيراني خبرن در دورا خب نرن مثلا بچره بازي وي پرتوكي اريدكن يا نادكن يا رخندكن مثلا ميناك دولتي عرب عند مثلا دما پرتوكي كتي چاپ كرن قال لك كس لسروي پرتوكي نقاش دكن ونريني خوتدن شاشتي ايفن اف پرتوك تي بجراندن قالوا پرتوك خانه عربي ديانا انفيد بيجن اما پرتوكي كردي تشكيولو تنيه يعني قالوا اف برتوكا جوهاتيه نافروكا يشيه جهاي استا جو وجهه كردي تمثيل بك قالوا كسي جو نقاش السيرفي برهمي بك كينه مختص في مجال ديانا يعني از انا مروفك امبيجن ج فيزياء كيم فيمناكم برهمك فيزياء جمر بينه
وتجمر دبيجي كا بنرخي رخنا بك تشتك نكاري من ازدكام رخنا بكم مساعن ترجيولو دبيجي دبي از انسان كي نفس كارم تجمر زرني بين ازدكام زرنيخم از نفس كارم مد مجالي مد اختصاصي مد اما الجمع مخاب النولويه يعني حركه سوي برخنا بك اباياش خو جهه رخنا دفردد بي يعني جرك كسي جو لسر تشيروكي بسكن رخنا تشيروكي بك كسي جو سر هلبست بسكن رخنا هلبست بك قالوا اف برتو تي بجران دنت برتو خانا كرديده انا اصلا باش نباشه جبرجو قال لك برهم مديتن براستي ناجي اصلا قلت كيف برتو خانا كردي يعني مثلا الوجباني مي كافندر مثلا انا مجني كرد مثلا ام هفروكرين كيتشيكن مثلا مستوره اردلان 20000 مالكي هلبست دانينه وجنك دچلو سي ساليه خود جي وفات كريه هلبستي تشخيسي بنرخم ج مستوره اردلان بغير ج داي خزان ج قالك وجباني ما يجين هند ويسر دميده حتى رجعيرو جي برهمي وهن هنا ليه دردما ايرود يعني براستي جنا كرتين نجي هاي استي شخوا باندورا جواكي هي باندور سياسي هن قال لك برسكريكي ما هنا ليه جرك بشجري جلو بيتر جنير بكرن براستيج عاليه برهما دج عاليه نيفيسي ده يعني مثلا قال لك جني ما هنا بيشكتين ونيفيسي واخرتنجي ليه وان برهمي خوان مكار الدرخ طرفين مالباتي هنا طرفين عشيرتين هنا خدن عالي يعني ناخذن درباسي وام جرابن وكي ديجي ام بالا خبدن اكراني ما مثلا قناه المهنه هناك وجبان درت كيفن براستي وجيا كردينا ابا يعني دقيم قاصتك جو خلك حنكي خوشي ما بكن يعني مثلا اف جيراني دردوري ما مثلا بري دمك يلسر قناتك كردي شخو مقابلات كله تشيبو ميفانك جين هاتبو حتى بقول لي عرب دقويا افتش مجاري ونولوج بيت كنن مجي ما فاديت كر ام بيجنو وجايا كرديه تمثيلها وجايا كرديت كي يعني براستي نافه يعني تلفيد نار وتل فاجني مي وك مستوره وكواني دنت نار براستي قال لك فرق وجودها هي فدفرده جرك بيش جري بيتر جنير هبه دعمك بيتر جير هبه فكري وينا هستي جني حف جاري الاسلام يعني هجرت هبدرو عاطفاي بيتر عليه استياري ده لأما بيش جريك معنوي جرد فيه بيرجو اوجد دجواكا كردي دجنش كستيه يعني معنويات يكين بونه از خوك وجوانك وك مير از بشجريا هوالي خوي جند كم هوالا مش خنا ريمان يعني تشا الي كاري هبجي ام بهفر الي كاري بكن و خدمتك تشتكي جبو جواكا خو بكن يعني دستي سا راستي جي باندورك السر پیشکتن واشکتنا وجهه كردي دك يعني تشتكي جرينج ما مستناري ما تنها تشيروك نفيسينه دما پیش تتفكر تروجك رومانك بنفيسه حتى في دمي حتى في كليكين لهر دردورة من دبيجة يعني هفالي من دوستي موان دبي حياة شيروكي تجي جاري وسب هفدود قريداية سدي ست تقاز پیش روجه تدا روجه که رومان در كذا جبر حتى وقت شيروكي يعني سان چند شيروكي مهبن دمي مدو هفدو نفسان دبا قريدانك نوفراون ده هي هناك كيف متينا هناك يجي مترسينا يعني انا ما اقول هناك ترس تدلي مراد هي طيبت ام جنت هناك او ترسا مزيدايا از نويرم نافي خنها بروماني دقت قريدم يعني هين برتقال شيروكا در نخسيه كواس قال روماني بك بلكي وكي هجمار شيروكي من هذا بن برتقال ليه هناك بلا ولا هنا نبونا برتقال ما قلتي هن بهم بدانا جمر شي نبويا درفت شي نبويا لي روجا كي روجا رومانا كي بنفسي نمشي سدي سد نهايه هين قدام جير بيستا يعني لازمها خاطر نابينم نها الجور شپانتنا تا ناوندین خواندنا پرتوکین کردی لروجاوای کردستان چاوان پیش کتنه بتایبت پشتی شورشی بله نها خواندن تایبت کو زمان کردی هنکی به جوانا وهاتیه گریدان
افجی سبون یک جا انجام شورشی شورشی پشتگیری دا زمان کردی سر کار و خبات بون تبلیک ماسی هبن تنبن پرسریک هبن لی بیج نبیجه وی شورش ما وی شورش هانی خبات کار و خبات اکثر زمان کردی دکر ده انجام ده دیبو کردی تی خواندن یعنی تی بیرام زانگه بون لدیرزور حواله کی مهبول سر همو زانگه ها دگریا دگم خواستی ناس کم کی زانه کردی بخوینه بنویسینه لسر همو زانگه اول دیرزور شاگردی می کرد پر بون تنه دو کس دیت بون از بوم حواله کی می جعامو دی بون اما گو وقت دگری و تا خواستان دی اوج بچ گویا ما هنک حواله خو کوم کریه ام تخوازن هنک درس کردی بدنوات او قاصیتنا بولین ها تدبینی هر کسی ما کردی آخر دنویسینه هر کس کردی دخوینه چکی پر باشه پر بالکشه خواندنه چی بونن ها کومن خواندنین ها چی بونه شورمندی شورن سر پرتوکا چی بونه ل تاني الفرد خوازن چکی بیجم تبلیک و وقام سر کردی تخبتن کردی بلا بویجی دیساجی جوانی ما کدام دبا خواندنا بيفي وكي بين مطالعة هنا كي زوتر لستر بري خدن عربي يعني هنا بالي ما هنا شخور برتوغين كردي دخوينن لدما كدبا اف كومين خواندنه برتوغين عربي هل دبجيرن ام دبين چما دبي يوم دبين حفتيه جارك ام نقاش بكن بلكي يا كردي حفتيه جارك بمر نقده ام نقار بالنقاش يسر بكن هن او قاسم ما خسر بست وآزاد نقاش و داين استاندنا كردي دا ناديتيه تبلي وكي دن با كردي دخوينن يعني اف بمره چي بوي حوالي من امزان كردي دخوينن شاگردي زالينگه هيبون بشي ويجا زانگه ميرو جاوا بشي ويجا قدام بدگو كان پرتوكا هل بجيرن بود كومي خوانه يعني از بخوا سالي كي تمامي كومي خوندنه دمام دوی سالی دا یک جار پرتوکا کردی هل نبجارتن هر جار عربي تقولنا في حفتيجي ام هي سانتر دبينن لی مخابن افجیر خنیک و چما بخواسی هسانتر دبینن. وقتی گفت یعنی خواندکارم بشه ویژن و بویر انگلیز دبن راستیجی که ماسیه که ما مستفیقان حال گوریته نویسکاریا کردی لروجاوای کردستانی ده چه آسته ده؟ راستی آستا وجهه کردی شخو گله کی لواز آنا يعني دمامي إيرو بنرو بري سيه شل صاري شخو تبلیغو او آستانگی هبو آنا درفت گلک هیه لی وجهه کردی نأب يعني گرک جورو خورتر ببه يعني بهتر بشوپاندن بهتر آلیکاری هبه ج پرتوک کردی ره جالی چاپید جالی بلاکرنه ده گرک دعم معنوی هبه جو اف پرتوک بهتر بین بلافکرن يعني ميناكك برتوكا زاروكا افايا في سال سي سال الجم جي تشابي في سال 3 سال حتى انا نهاتي بلاكرن مخستيه ما خستنا منهاج دبستاني جيده وما دنج جيبا مسجلان يم تخازن حر زاروكك مثلا دبستان كده وي دنجي قرص سيديشي وفي برتوكي جي وقت دياري بدنوا لي مخابن حتى انا نهات نشاب كرن يعني افجي براستي جهه مخابنيه يعني جرك تشتي زاروكا او تشتي ولو بنرخ بيتر زوتر بين بلافكرن وبيتر بجين دستي زاروكا شو كي ديجي مجاري تشيروكي زاروكا جي شو يعني مثلا دبستاني ده شو مجاري مي وجي تشيروك زاروك بيتر بتشيروكا باندور دبن بسرودا باندور دبن از ميناك سرخه بيشم د صفه د دواد دمام عربي تخوان شخو او سليمان العيسى وجفانك عرب هي ام قال لك يبوي باندور دبون يعني انا تشتكناي بيرامي سليمان العيسى بيبه جبر قول زاروك ابو حتى ناب عرب جيت بشعر الاطفال وجفاني زاروك اي يعني براستي خدمتك قال لك يج زاروك عرب هركريه اللي قالوا ام كرد كام تش خدمه زاروك خوركريه كا متشقيسي جالي پرورديده ما زاروك خول بيش خستيه شخوا حطا سبيش امبيشن تشك وفي شك وسلاح وافتشتي ولو قد هش زاروك ادمزن بتشتكي نينيه تبقر اداويشي مثلا يعني ميناك كسترانا شرفانو
li dinyayê gişî belav bû stranek Kurd e gotinê pir xweş in fêkir bandorek 10 taqî ji şerê eskerî bêtir kiriye. Tamam eger em bigirin berdest ji ber got wêjeya şoreşgerî ya wêjeya gelekî got xurt be helbet wê artêşa wî jî xurt be û wê hêzayî jî xurt be. Gotin jî bandora xwe dikin. Rast ji xwe ew gotin we gotbêje wêje bi xwe ye. Yani wêjeya got net xizmeta civakê de be. Helbest Sirûdê net xizmeta zarok û civakê de be. Ji xwe helbet nabe wêjeya wî gellî. Adî jî pirtûkê gotên çapkirin jî ji xwe mesela di weşanxanê de pirtûk wêjevanên Ereb hebûn. Mesela Misrî hebûn, mesela ji dernê de hebûn. Di wê pêşanxanê de ew pirtûkê Erebî bêtir bi nav û deng bûn. Ana zirexnakê bikim sê pirtûkêm hene hefla tewqîعê ji yekê ji war çênebûyî. Mesela hersî bi Kurdî jî Kemasiyakê aliyê goser sekinên kîna nizanim yani wek rexnez dikim. Yani nirxek wek vîna bihayî li cem ên bihayî li cem zaroka fêm kir. Çima mesela wek vê pirtûkê bernamicekî ji bo zaroka çê nakin û vê pirtûkê li pêşiya we erd nakin mesela. Pirtûkê Kurdî çima ewlo bêqîmet in? Ez dixwazim vê bêjim mesela. Gerek ji wilo bêtir li ser pirtûkê Kurdî bêsekinandin ji xwe di helbestkê xwe de midaniyê min bikin tîpek û min li ber bayê berdin. Bera her kes fêr bibe. Wê tîpan bigire bixwînin. Fêm kir? Ji ber ku me êş dîtiye me nikarî bû em bi zimanê xwe biştexilin, nikarin bi zimanê xwe bilîzin, nikarin bi zimanê xwe bistirên. Yani ev qeyse êş giş di hindirê me din gerek îro hem zarokê xwe bêtir yani derfet heye. Yani ana em wek ku dibêjî dibistanê me ne, perwerdea me ye, pirtûkxaneyê me ne, saziyê me ne. Yani em serbestin. Ti kesî got zilm û zoriyê li me bike tineye. Tevlî got êrî jî bi sermetên lê em hîn jî wek ku dibêjî duê berxwedanê de ne. Wêjevan karî wî wêje ye. Yani wêjeya piştgiriya şoreşekê bike, piştgiriya zarokê wê civakê bike, piştgiriya civakê êş û azarê civakê xwe bike. Mesela ana ez nerînkê çilo dinarim, ez nerînkê li va zaroka dinarim, ji xwe ew lîstikekî derketî navê bov ciye, ji xwe ew tiştê herî xeter gul ser zaroka ye. Zarok pişev vure bûyê bov cî dîzin. Gelo çîrokê Kurdî guhdar dibin, guhdar dikin na. Me ew derfet ji war nehiştî. Çîrokê nabînin, tiştekî nabînin. Suncê me ye. Stranê ku ser televîzyonê dernakeve. Yani bi rastî ev giş cê êşê ne û ji xwe em heya dawî jî ez hewl didim got çi alîkarî hebe di vê mecalê zaroka ez bêtir li pêş bixim. dibêjî yani di aliyê nivîskariya zaroka ji bo zaroka kemasî hinekî qelsî heye. Gelek hey rast. Belê. Hevalê me dosyak ji bo me got wek pêşketina xwendinê ev komên xwendinê hene dosyak divê derbarê de amadekirin em bi hev re lê temaşe bikin dîsa vegerin. Belê temaşevanên hêja em bi hev re li dosya xwe temaşe bikin dîsa vegerin cemê.
مامۆستا ناریمان ئەم وەرن جەموە دیسا ڕۆژاوای کوردستانی هەرتم ڕەوشا شەر گێلی بکێلی تێگو هەرتن پێشکەتن چێ دبن ئەv ڕەوشا civakî ژیana civakî ya siyasî bandoreke çawa ser nivîskar dike nêrîna te او نویسکاری کو اف شر و اف روشا شر و روشا سیاسی وان باندوری لینه کش خو ناب نویسکار جی هم نویسکار هم برش خو مگم ایش خود به پینوس خود بیجنم ایش خود نویسنم جیان خود نویسنم چند خود نویسینن ایش خو باندوره که دکه از چخواسی پینوس خو بخبتینم از دویدمان هاده شرک نهاده هناك روش آرام به از کار به میناک بدم از سر اوینیت چکی بنویسینم از سر گلهان چکی بنویسینم از سر جیان چکی بنویسینم اما انا بذا افشر شخوا جهت تشکی دلی مروف دنامینه جهت تشکی میجی مروف دنامینش بیوی اوج شریانش بیوی اف پنابرین مش بیوی شهیدین ما ای می وندا ای می برینداری می بیکو تو شخوره پیلان بکه بیکو تو پیلاناش خوردینه بیکو تو بریار بدی کاتی سر چی بنویسینی تدوینی پینوساتا تکشان تو بیمجاری نه تو چو بیمجاری تو چخوا هول بری دوری بیمجاری که ویجی مخاف مروف نکاره از مینات بچوک بدم از العفرینه بوندم شارع عفرینه جعفرینه درکتن من شوپانت کاچبو تاني هنا كسر فيسي شخوج نویسکارک بو سر فيسي شكي پر دريج نویساند بود هندره ويدا هفوكك داني بو هفوكك داني بو زاروكين مال چولاج دايك دبن افد سري مد ما بلكي هفوكك بتشوف باندور المكر چند روجا حتى روجا كي او هفوكا هاني بو چيروك ودركت وبنابه چولو يعني او من جنك دو جاني اني چاوال چوله چا بندارا زيتوني ده زارو بجير چيد به چا او سانجين جني دبن وي داري ده او دبه تي تشكي بچوك بو نه يعني هفوك بچوك بنا او تشكي بچوك او بير مزنه بير بچقات ايش ادلي ما بير نايج بير كرن لي هفوك نبيسه گلكي درجبو بلكي دويني بيسيد هافوكنا جالكي خورترجي هاون جالكي او بلكي از جبركو اجنبم تاني وي هافوكي دباجي بلكي جبركو اجنم وي هافوكيم كشان من او نيفيس جم خواهشتي نيفيسا اكم جي او هافوكستان دياجي حرز ليفت جرم ادبي مول اف نيفيس جي خورتربو اف هافوك جي خورتربو دباكو از جنبم او ايام كشانت از جنبم وي اف شورش هاي از بپنابرا بفكرم از پنابرين جن بفكرم از پنابرين زاروك بفكرم بري بينوسا از روجا بخوازم گوتاره که سر پنابرا بنویسینم از روشا جنید وی روشه دا بنویسینم باندور دکه گلکی باندور جی دکه گور هندره مروف ده یا بينوسا مرا خورتر دکه یا جی مروف زعفتر دکه يعني از دماسج عفريني او بوم كانوا بسال عفريني نيسان دبالي صحي انا هول دم نكرم جبر ايشا سريكانيه نويا از هول دم از خو فالايا نها بينوسا من زعيف كرياك واسر سريكاني بنفسينا دبا دمي بيش از كانبم لانها دفيروشان هذا هين برين تزايا از نكار باندورکی سرتك قالك يعني دوغوتي هستين جني بلكي حفقات بجي لازم حفتقات انا حفتقات اجي بلكي انا ديسكاري ماي نجن بنجي سريكاني هر كسي بس نيسان از شوبين مدبين بنفسينن از بهم هر بجي جواركو نصا واد غوت ونيفيسان دوام جي كيون هوالك ماي جن ما مستا انا هيتا سينو دهل بس سريكاني غوتن قالكي جمع بواتا داربن قالكي باندور المكر دل وجان بجيركو هر بجيشتره كنت جني تكاربو وصاب بجيبانيا يا تكاربو ايش اخو بقوتنا كي بهالبسته كي قوت بايا خوازي اجي بجيمي استيك وازهنا كي ايش اخو درباسك هناك بحث جناكر ما مصطفى غانغوت قال لك استنجيل بشان فيسكارن كرد بقشتي هناك بحث كر وقت جن لرجاوي كردستاني چا استنجيل بشياي هنا وقت نفيسكار او استنجي يقشتيجي هنا يجن طيبتجي هنا از سرقتنا ما مصطفى غان متخصص تشكي بيجن برهم ماي كردي جرنجي
دردور اما گرنگی ناده برهمی کردی شبیه برهمی کردی پرسکری که می چاپی هنه لروج آوا پرسکری که می چاپی گلکن و چاره سر نابن یعنی عین اف پرسکری که هانی بینی 3 سال بود مرامایه یا پرسکری که چاره سر بکن بلکه یک دن درکبش خو پرسکری پرن یعنی ببینی یکش من پرسکری کانا گور آگاهیت يعني وشان خانه شلير هيا دمك بروجا هنار دركت بود دمك كرد هات قرتن انها وشان خانه آوا هيا واجنو دست كارو خباتي خود كريا نقش واجنو دست بكريا ودست چاپي بكن لي وكي چاپخانه وكي آلوان گلك يباشه من روش آوا هنه وهين يكي نوفا دبا يا يكتا هركول هيا ديركي گلك چاپخانه كي باشه اینها حوالی که نور میلانجی ود کن او جی چاپخانه که گور جمر هات گوتن او من دید یعنی دوین امور نوی باشن یا خورتن یعنی گرک پرتوکن باجه در که نه پرتوکن سا پرسگریکن قابه در که رنگی و نباش و خرابه و یعنی پرسگریکن گلکی زحفن گلکی پر نویسکار ویش دکشینن ایشا چاپخانه یه کردیج عربی بهتر دکشینن جبو چه نویسکار ما یک کردی که عربی نویسینن دارین پیشیوان پرن و گرنه تبینی نویسکاری ما خود گینن مصری چاپخانه مصری جان چاپ کن خود گینن جزار خود گینن مغرب ای سال گلک نویسکاری ما طایبت ای سال 2019 خود گهاندن وشان خانه عربی در و چاپ کرن لی مخابن یه می کردی دسینوری روز آواده دمینه نپرس گریکه شخوا مجملاتی خوی روز آواره بری نویسینن لی کد هندری سینوری دمینه جی بچاپه کوسا پرس گریک گلک تیده هبن او مروف دیشینه يعني زارو كمال بيش شافي مكسب بقدر من مروف ديشة وقت جنجي ونبيش دكشين وقت نبيسكار من اشترقو زارو كمال يعني حرب تيبك زارو كنحر برهمك والبر شافي ماجي دوي او هاني ده بدوي روشا هاني ده بمروف ديشينه طيبات جنجي وقت مشترقو جن زوزو نوي روي برهمي درخه جن زوزو خوانا بینه که برهمی درخه دما برهمک پشتی وقا دم وقا ایش و وقا آستنگی که در دخجی روشا اینا باش دمینه دقات دیشه بله ام بهینه کو افرس کریکن بویرنگی دما پیش ده هدی ورن چاره سر کردن یا آستکی که برهمی من تنس خبام تن نج برز دبینم نباش چابونه ملبا خانه هیشتنه ددیه مل سرکانی هبون از درکتم قد فکر نکری از بخار درخم يعني هذا جوبر هم خوب خار بينا من جهوالين خواستاندن لوی آستا کو دایک نخوازه زارو که خبر چاوی خوب بینش برام شاوی نباش لوی آستید ام پیوینه راستی جی گو افرس کریک دمک سو ور چاره سر کردن اوی شوار درمان کردن مقابل دما مجی که مایه ما مستفیغان برهمه تاین چاپوی هنه يعني حاضرتیات شتکی جو دما پیش دکه ما مستشخوا از حاضریا تشناد کم يعني براستي شخوا موزخانه يك او وك متحفك يعني بيجن الجم هي آلاف كردي كيفن استيد دي باريزم تخازم دمي بيده وك برتوكه كي بتايبت جبوا آلاف كردي جبوا باراستناوا جوا آلاف نافي اون دانبن بمينن هم جاليه پرورديده وهم جي وك او آلاف جو بميني جون دابوني موارزگار بكن وكي ديجي مجارن دهنه پرتوكي تايبتي زي سر پرتوكي زارو كابيتر برفره كار بكم يعني بيشروج ان شاء الله برهم نولو يهبن بله ما قلت ام بر داویا برنامجی دچن گوتنه کی و یا داوی هب بانگ کی و کرم بکن والله بانكي كي داوي تايبت جبون ويسكارين كرد يعني دوي دما حساس دجبو قال كرد بانج كي وجبون ويسكاران يعني براستي شخو كردي ما جدر في كردستاني جي هنا يعني بيجن اوروبا هنا لدولة هنا يعني جرك اوجي هاي واج ولاتي واهبه شني بيسكارين در بهبن وشي هندر هبن وبتايبت سازيه مجي بيتر لسر وجهه كردي بيسكناندن بيتر بشو باندن بيتر برهمي قدرت كevin أصلاوينا ببيفن بيفاني واهبن وسركفتني ام وارد خازن بله ما استناریمان بریام گوتنا تیا داوی بگیرن پرتوکا هر برنامه که ام پرتوکه که داناسینا پرتوکه که دیدن کام به هر لیتا ماشه بکن دیسا بگیر
بله تماشاوین هیجا به هفره الداناسینا پرتوکی تماشا بکن. پرتوکا بناوی قلعه آنویسکار فرناس کافکا. قلعه فرناس کافکا بوارگری فاتح آیدن ایدی بی کردیه. دوره دهن برهمین دن جهنه. جخینی من تو کماسی من نینن. دبیجه فرناس کافکا در حق خوده البته جاموسی که همه بیجه لهر دری ناوی وی به هبونوریا جین پول سارتر دهل آنین جی وهاد بیجه. نویسکاری که مد به داویا سینور فکرین مروواهیه باشه لیکسه کی کو پروبلما ویا کماسیا وی خو هبه او خو با آوائه کی تونه بحسبینه ده چاوه مبه سینور داویه ین مروواهیه. نبا کو برسوا لیپرسینین مد وی برهمه دبن. جاوینا مرا آرامینی نه. خیال دکم تربکی دساورینم تربکی کورو تنگ کو ام تیده مینا کلبتانان هفدو هم بیس بکن. از روی خود روی تده تو جی روی خود روی من ده و شیری ایدی تو کس قط نکاره ما ببینه. لبا ما که ماهی ریزگرتنه لهمبر مقامان تونه لیوی ریزگرتنه که شاش کت ریزگرتنه که نل جه ریزگرتنین وها تشتی کو ریز لیته گرتن پچوک دکه. من جاره بهیست بو کو خورتا کی جوان شو و روش بفکرین قله هیره مجول دبوی. تو تشتی دن قط نخماوی بویه. چما کو هشو عاقلی وی تم لسر قلهه بویه. ایدی جسلامتیا عاقلی وی دهاتیا ترسین. لی آغری او اشکره بو کو اساس عاقلی وی نل قلهه. لی بلی تنه لکچکه که فراخشو یاری وبریه بویه. و گاوا او گهشتیه وی هر تشت رند بویه. مامۆستا ناریمان هونجی گوتنێکی وەیە داویش بۆ نویسکارن کورد هەبێ ji bo taybet ji bo yekîtiya netewî rola rewşenbîr û nivîskarên Kurd bangekî we hebe kerem bikin. Dixwazim dawî de ez bêjim ku nivîskarên me Kurd xwedî pênûsên me Kurd taybet jin ve çijin çimê yanî em mêjiyê xwe em ne tenê bi hestên xwe binivîsînin. Mêjî jî bi me pêwîst e. Mêjî û wijdan. Di vê şoreşa me hanê de wijdan berî mêjî bi me pêwîst e yanî. Wijdanê xwe em bi diriya rast de xebat bikin, bixebitînin. Wijdanê xwe diriya rast de bi kar bînin. Dema ku em mêjiyê xwe û wijdanê xwe û dilê xwe em bikin yek, ji xwe wê çaxê em hemû yek êşiye dibêjin, em hemû yek derdî çareser dikin. Wê demê em ji ber xwe ve em dibin yek. Ji ber derdê me yeke, êşa me yeke, teqet wê çaxê gerek pênûsa me jî yek be, ji ber çareserî gerek yek be, yekbûnê de û çareserî jî bibe. Ez ê kêfxweş bim ku em bigin vê encamê. Em jî dê hêviyê de ne, em mîro gelek spas dikin we dema xwe ji bo me veqetand, hûn bûn mêvanê bernameya me, em van berhemê wen yê bi nirx jî pîroz dikin. Helbestvanê hêja fîgan hîmo hûn bi xêr hatin dîsa em xatirê xwe jî we dixwazin. Mamoste Nariman çîroknivîs Nariman Evdikê em gelek spas dikin û îro tevlî bernameya me bû. Gelekî spas, ez kêfxweş bim ku mêvanê me. Belê. Belê temaşevanên hêja em li vir geştin dawiya bernameya Rojbaş Kurdistan heta bernameyekî din rojekî din bibînin nava xêr û xweşiyê de Rojbaş.